manyathelo especially samanye butyanzi manyathelo kubuka nokakho napha ephethini kubuka aphoke manje ndingathi ndiva kakuhle ke ngokungathi ndiva ukuthi siyamanyathela mpela etata ndimlanda khona pha ebhulwa kuteka umakhosi ingoma lento abene nengoma apana umsebenzi wezandla umhle kanjena eproducer especial samadikizela hey ngathi inhle le senzayo Chena ke madoda ufotoza nobe nalo ke bagemu mamkhahlu mamemeze xa masekombe semazema sezinto zikamkhulu ingajayizeke izulisa uvuva mnadolo thixo semazulu usebempele bheke buswendaka khaya uye ufuka uthi umnengo umlomo uthi bekona uthembo lomvuza hlezwa nayingwele yiso isigajagada senkunzi yegusha amahlathi beyaphiwa amalanga amahlanu bathi ngomhlathi 11 wavuka umkhwezi wabaletsha kusemthini sibona indawo ukuthi sivuda umdumo ecabandlela impakane esikhomo uye umasusa ngaphesheya kwebholofa ngovala kulonina khona lele manzani wakunyana babambe lapho producer babambe lapho engineer babambe lapho into yonke lapha kubo yemsukalene bizane yengile khawuti ngazalo tobanosha Yeah.